Ole zona le channa se son som ni pakuana kan lo thleng le ta ama sain zona min zo thin tu te le zona le channa min lo ngai thlak sak thin tu te in zawa in chibai vek ule zona pakhat na kapu fa pakhat ka nei to a ka tai hi na reng maya khoi hian asak de utula enge om zian yang naw pai tira taya naute acheng mai hian achang chon ka feel thin ani aron ti a hei kan pi hi kumzat kan hrilowa tin anaute hi engrual nge ni ti po kan hreche lawani engpo ni ta sala aron soilan chu atai anareng maya khoina sakde utula achang chuan naw paya taya an cheng khan a feel bokani ral khata han soi mai thei chi ni na lang lowa a chan le wang hi chuwang chon clinic sa te irim chan masak pera ilo kalanga kanin enanga enge itai anom lo na chan enge asak tul na chan engwang nge naute che nianga alan theina dan ti te kha khang kha a chan le wang te kan jong chok don nia iman masak bera clinic sa ilo kal don nia zona panhina kapu kanau te kum khat le thakhat ani to a cho hi ei thadu lawa thil dang pe khanan tumpo hian ei du lawa hum som taknial po kamram taknial po hi ei du lawani engtin nge kan tiang ron ti a hei kan pi hi kum khat le thakhat naute aneya naute hian nute la nek chu karinga engpo ni ta se cho pe ka tumin ei thadu lawa thil dang eng ma han kamram tur taknial po kha ai thadu lawani tini I man rem chan vele pediatric specialist nena naupang specialist nena I hruainga ta chon anni naute chanchin engkim hretu ten nia ni nena khan I hruai watanga enge ni nauten harsatna nei rengem ni nga tinge chodang te eidu lo ni thil dang enge eidu lo na chanti te kha an zon chu pui vek don chenia naupang specialist ne in man vele in nu fine in kaldon ne zona pathumna fa pani min zai chuak to a pakhat na chu dama pani na hi thlasaria kapum chunga thia eng chuan an zai chuak hal ruma doctor te chuan kumnga hnuah chau naw I paile theyang min ti a hei avari don em kapuman zaina hi adam har don ti na emni naw paile vat ka vadu em aron tia kabula hian engponi ta sala I doctor te an film khura voi ni lai zai to te ini chuwang chuan kumma hnuwa naw paile thei chawang anti ani inalanga I kumpo lo la naw pangvio poni theya I kumza thi soi chelawa engponi ta sala engwain nge ipum chunga naute thlasari khan athi mai ti kha achan le wang te zon chu atha ka ti clinic sa te lo kalanga ta chuan inaw nei hunun ber ni som pariat september sang hi som ni pangan zai kha engwain nge pum chunga thi na chan te zon chu thei te mem ti te kan zonga chumi rual chuan kan hanin enanga engtika nge kan paile nga mang ti te chu kan soi ho don nia I man vele ilo lakal don nia zona palina kapu chule chibom bok wangin July ni so sang hi som ni panga thla khan min zaya July thla khan min zaya chumi hnuwa chuan Dinogests 2 mg khathali ei turmin pe boka hei thlathum vel bor chu kan ei chhota ni ka period amumal lova period lo thla te kaneya changle ka period phiera tun October ni som panga tangkhan ka period kharon chole panga yang devin thi kharte aron chok top poka hi dam doin ha tho dan tur ani kum som thum pathum kaniya naw hi kala pai puitling lova sang ni le som ni pathum khan voi khat ka chet to ani aron ti nia kami damdoi Dinogests khang khan in period chu atimu mal lo thei ngei mai
eng poni ta sela I hei naw kum samthum pathum min nia fa ila nei lawa voi khati chia ta chu po chu kum ni kalta khan ani nge a eng poni se aidu phot chuan clinic sa te ilo kalang ta chon kanin enanga eng tia ti tur nge ultrasound ten kan en box chenga I naw pai le lampang te hi enge ni eng tika I tran han lak tur nge ti te idu phot chuan ka clinic sa ilo kalanga kan soi ho don ne kanin enanga tina tul chuan ultrasound te po ka lo ti ve anga tiang chuan I period mu mal lo na chan chu idam do e wang chu ani ngei tura angai the ni zo na panga na kapu naw vi ni ka chiat to a pakhat chu thlasaria ka chiata apani na chu thlakuana a ka chiata naron tia kan pi hian a soi sual de nge nau te chiat ganan ti hi chu thlasari malam hi ani mama tin thlakua phechon min nawan chiat lawa nawan nei to jok thina tin thlasari bo hi preterm delivery tiang te pon a soi theya hi thlasari ati hi enge ni thlasari nge kar sari thlakua ti the kar kuwa ti na nge niang hi achiang lutuk wak lawa thlasaria te thlakua te naw hi an chiat kan tingai to lawa pum chung an thi emo khatiang kha kan ti thin dan ni tuna hin ka pai le me ka thadewin ka nei theyangem tin zona ron zota ani po hi akum zat aron soilowa I eng poni ta san naw wi ni pai to a tun hi a voi thum pai na nia ama pai te hi an thivek nin alang ani chu wang chuan kan pi hi a film khur thei pato pangaya tuna naw pai hi tluang le thataka ani kan du saka chu wang chuan film khur me min eng tika nge naw anei hun tur ti te anaw tuna pum chung om me khi a u te angin an thile mai ngem a chiat le mai ngem ti thlengin khateng khan film khur thei pato pa tran lak angai ni chu wang chuan idu phot chuan clinic sa te local la I hormone test te kan tiang ultrasound te kan tianga engwangin nge ma in naw wei ni la hi an lo boral to pakhat na thlasaria a chiata pahni na thlakua hemi atong kampoi dik lo hrim hrim min thlasaria te thlakua te naw an chiat lawa thlakim lowin an pianga thlakua ngat phei hi chu chiat ni lawa up naw nei an ni to zoka poni ta se clinic sa local la tuna inaw pai check up ni performin engwain nge ma naw an chiat khateng inaw chiat nang chi te khatun tuma hen aron repeat le pal theingem ti te kan zong vat don nia I man vele idu phot chuan ka hena clinic sai local don nia zona parugna kapu october ni som patum kha kanaw nei hun tur EDD anti kha ani a hei voin hini som hi le pali ani to khoi thiam ka khoi tira october ni som ni pakhat vela chuan inei mayang anti a hei voin ni som hi pali ni akala nei boxi lawa ultrasound voin ni kan ti to anti ni hi aziak chialawa anti voi khanna chuan nei ni turan ti chu november ni ani a tin anti voi ni na chuan naw nei ni turan ti chu october ni som ania january ni som ma in ka period zoveka january thatira ka period ati nani tiang chuan january ni nga lo period ta ang sela kan pi hi anaw nei hun tur chu october ni som pani ani ta ni tiang chuan khateng ang kan chu chon tuna hian ni som pani zetina nei huna pelang te pon alang thei bokani tiang chuan thil sang hi ama hian chut tur omani a hlaomem min pui them aron ti a du thu sama chuan naktu ka hian clinic sa te local ta la kan lo en veng chinga ultrasound tin nam sa te poron king vekanga naute te po tu langin ultrasound point ka en thei cha ni lo pon hnuailam te po kan enanga tiang chuan nei hun tur kan soi don ani naw nei hun pel pheilua lo mai hi ka tingai lawa kya chuan tin nei ni tur hi kan thredik ani veu phei chuan
ในนี่ตัวไอมาเชตในทีกระดูจงตะกันนี่ปุ่มช่วงนั้นเอาเตะสิเซลไลตะกะในตุมัดจันลากที่อัชากตินาวในหุ่นเปลโตนาวเตจกคำเหลาโดยแล้วมันในตีร์ตุมาหุ่นใต้ตะกะหลุดลังตีรังจีค่ะนาวเตตานโปอาจางจวนอันเจ้าผาเดร์เทนี่ชั่ววางจวนนาวเตสิเซลไลตะกันในฮิตรานี่อัลอมตักมาอินคลินิกsa local วัดละตาชวนในนี่ตัวที่เองติกางเงตีเต decision กันเสียมดอนเนี่ยให้อัลตราซาวนินตีมาสักคันโนเวมบาร์นี่ในตัวอังเทคานอินันสวยบอกว่าเวนนี่สมนิปลีนี่เลเดอร์ตัวโนเวมบาร์นี่จูนี่สมนิปลีนี่สรีนี่กัวเล็กอมตัวนี่อย่างคันอัลตราซาวน์ที่เวนนี่ในนี่ตัวที่นี่สมออกตุบาร์เตหินันอินันติเลต้านี่สมนิปลีเวลเจตินัยข่าวเลทำไมบอกเสียทิลฮิเชียดเสียนังไงนี่นั่งหลังชั่ววังชวนอารังละมินนักตู้กว่าแต่ปอยที่พดชวนคลินิกสาโลกันละนาวฮีในหุ่นตัวกันชุดเจียงงาตาชวนในวัดกันตุมโดนนี่เจ้านับสรีนะกับผู้มานะกับโปรลักตินค่า20อันนี้วินกับมิน80ระเตียงส่วนถ้าทุ่มหัวกันนั่นเทสเลย23.8อโลนี่เลยเองอัชันนี่เทียงเลยรันตีให้กันปีฮีกันเห็นlocal ตัวโปรลักตินก็เช็คแต่ส่วนกี่มันนี่เทสนะพารามิเตอร์ฮิตส่วนกันเทสนะมันฮิตส่วน 23.3เนียมตูร์อันนี้23อันนี้อย่างส่วนnormal high อันนี้ฮิตอินวินกับค่าเปต้าอีละได้มินเนียมเสร็จละนาวไปนัดจันสัทางตีนกับเปอันนี้กระริงอย่างส่วนเฮตียงnormal อังเชียฮิตส่วนมุมลีคาร์ลีบักกับเป็นไงแล้วว่าทักขัดอันนี้จุ่มอย่างส่วนถ้าทุ่มหัวกันปีเฮนั้นเช็คเลต้าคุยมุ่งงเงยเช็คก็เสร็จแล้วว่าอันเทสนับพารามิเตอร์อันมันอัจฉริยะเฮมีprolactin level hi ai nang lo ve theini mun then khata chuan 35 ai hiam hi normal te anti keini kan test na chuan 23.3 ai hiam hi normal kan ti hei thlathum nu awate sian 23.8 alo ni le hei nge ni achan aron ti achan nit pal thei chu an test na hun azirin parameter manai nang lawa normal level kan ti poi ai nang lawani ti kha pakhat na ani pani le na chuan wi thakhat chung dam doi kanan peta chumi hnuwa chuan thlani akal le ta chuan test le ta chuan 23.8 ani ti na khani maya engponi ta se test na parameter zir khan hei chu ani engponi ta se du phot chuan clinic sa te localin ama kan test saknangai pokhan kan test le theya tin naw pai tum wanga test kan ningat phe chuan naw lo la pai lo ni chuan kan pi hi clinic sa local le ta la chu atha ka ti khop mai elai mi hi thlathum nuwa 23.8 alo ni le ti hi chu makran pa lowa prolactin sang reng hi kan en kola inen kol nuwa po lo sang thin tan na chu asang le ani maya kha ka chu thil mak ani ran lo ni ama po normal po asang po la kha tuna chuan 23.8 ania antes na khan antes na man khan 35 te kha normal sang berte alo ni vereng thei bokani engponi ta sila wi rem chan vele clinic sai lo kalanga ta chuan naw pai lo ini chuan pai te khanan tum chho anga tiang chuan prolactin level po chu enge ni atul dana zirin kan ennon le don nia zona pariat nakapu cs lirin voi li naw kania ate ber phei chukum nga kalta khan nang man min zai nge ni naw pai le hi a hlomem helaya hi chuan ka zai reng hi chu cs ka zai hian ka siam lo bok chuan i chul kha zai ton nuwa pan kha alo ni point ka siam cha le thina ni hemi ka repair ba hian naw kan zai chona you trust kha alo pan ani chuan
ka repair chang hal mai thin na tiang chuan hi pai le ka kapal thin ani entir nan lo repair cha lo taila emo engemo wang khan hi khatiang engemo chul kha pan lu tuk nun na tan hlom tu rang khopte alo ni chuan pai kan phal to lo kan siam tlang pui thin ani engpon ita se kum nga ni to chuan naw pai le tum hi tha khati khop mai clinic sa te hilo lakalanga pai le vat te kan tum don nia zona pakuana kapu nula kum som ni panga kania kg sar in ka overweight ta kamutle ma katlai war fowa chuna kamu chuang lem lo fowa exercise sikalangai lova tin kazoi ma tin ka period a khat phuara thali ka period to lo heng he ni tu na hian engwange niang atia hei kanawi hi kum som ni panga nula wanglai tak ani a kg sarin ka overweight atia hei chu til lutuk chuan en mai chuan I ari bel lutukin karing lawa achan chu minol pui hi kan cher hle ni lo chuan lemin kan overweight tlang pui deu vek ni in ka hrethin ani tin kamutle ma katlai war fowa tin chuna po kamuwak manglo atia mutlem hian thau a olani ti kha session masala ma zone le channa po khan ka soya khoi bera khan nge ka soi kha in lo ngai thladon ne zone le channa a khan mutlem le thau in lai chin dan kha karon soi to ni tin exer kalangai lo hanti te po hi thau lampang kha atin zone veka ka zoi ati hi chu thyroid ne wangin mian zoi thei rualin mutlem wang hian chuna mi anhar don lawa an zoi zok don ti hi chu chiang sa ring maya I mutlem wangin I zoi thei khopang ti kha soi tel duwa tu ti rual chani thyroid ta thaim ti en te chu I thil thatakani karinga ka period ta khat phuara hei tu na pot thali ka period ta lo ti kha chu period khat phuar thau khatiang vel zuken khachon polycystic ovarian syndrome inei emoni o ti theni chu wang chuanin tin period khat phuar hi hyperprolactina nute tuisiam tu sanin om thei boka engponi ta se clinic sa te hi du phot chuan lo local ta la engeni I hormone level te kan enanga ultrasound ten kan thirang chenga khami I thau te hi mu thei lo te kha kanin enkol don ni tiang chuan clinic sa irem chan masak pera ilo local don nia zona somna kapu naw kapai me ka thoha kaneya naw hi nei panga in anei theyangem zaingai ngem ati he kan pi hi thoha ati hian rilruwa chuan asthma alo langa pi hian asthma ti chialawa thoha kanei ati hi achang chuan asthma wangin mian thoka ha theya achang chuan heart disease an nei wang trim pon thoka ha theya tin thok lama problem engemo anei te po ani pal theya tin mithen khat chu acid peptic disease an nei wangin hyperacidity wang hian he ta kan puma thil thur tam wangin chokal konga chodo ta ron lon chowa esophagitis aron siama thok no te thok hangin shed na te thokham lo nin shed na te le mi om sil them thum te po min an nei thei ni naw pai lai po hian thil om pal thei ni reflux esophagitis te thil common takani chu wang chuan nangma en photlo te chuan advice pe khi ahar sa ka ti khopa thoha tak ini nge ni thil dang wanga thoha angalang ti te kha chu wang chuan du thu sama chuan clinic sa te local photla asthma inei tak nge ni hyperacidity ipuma thura tam ti te kanin enanga ta chuan naw nei dan te kha zai kher ngaim nge nei pangai na nei ngamem ti te kan soi ho don nia zona som pakhat na kapu naw voi thumna kapai me ka ama saber dama avoi ni na kha tharu ga chiatani he tuna hian kar som thum pakwani to nei
veitirna man angai ngem naw vein man angai ngem aron ti a hei kan pi po hi naw vei thumani to a amasa berdama apani na hi tharuka achiatani tiang chuan tuna hianin naw pai hlutak ani kan tilo theilawa akumza thi kan hrichelo na in solkar somthum pakua ani to a ta hian naute dam thaim tuite la om thaim naute puitling thaim tin chul kongka tenge an ti te en chian hi chu hun to in ka ria chu wang chuan i veitir na mananga em ti chu veitir na le veitir na lawai chon lo boi lo se tha ka tia naw thata ka nei kha poi mo bera i nei hun kan ti to chuan i kan veitir maya khang ka chu thil har san ni lawa i adik tak chuan manya naw ve nga amaron na ringot ngai hi chu man lai le in ka setawa ke ma modana chuan chur bura rual chur bura hun lai tang to khan mei chen naw ti dan wa kan selawa a ve tir na polom lo khang lai chuan anna thun khan hak top maya achang chuan pum chunga te po naute te po athi fo thin ani ti kan ria tun thleng pon hei hi alom fo maya chu wang chuan ke ma ni zo khian nei hun hi decide thin turania nei ni tur pela wakal kher hi a hoi sen thak ka tiang atul ka tilo naute puitlin that tho chuan noilam te that tho chuan chul kongka te in hon that tho chuan chu wang chuan in veitir ngeya naw ve hi thil changkang berania tik taka chuan i enkol tu tha kan nei chuan naw kan in veitir thin ani enkol tu doctor tha kan nei lo chuan te khan anat hun li anat huna nei tumang chi hi chu achang kang vak to lo ni ton lai nga chuan achan chu naw khalo pai chho zel ta la tuitlem view se i ve ma po khani pum chunga no te thi man dai ni athi theireng ani khang te ka hria tanga ya tin tiang khan lo pai chho char ta la no te kha i pum chunga thang len lu tu kanga nei pa ngai nei har sanga ta chuan obstructed le bore mo engemo thil problem te khaum the tin an chobel te an lo ei tura lo om to manglo phison nei hun pela khajan engeni placenta te po lo me over mature to ta chuan no te kha engeni real tram taken lo om reng thei to ani tui te pot lem thei to ni khateng khan no te tan thadlo na chan sa sanga in zai na chan te po nei hun pela kal phei chon khateng khan sang the ni chuwang chuan veitir na manangai ngem han ti su ki chu ka naw ka dam lo hi an wa hin ka veitir vekani in ti te ang ka du huna ka nei tira kha changkang berani i enkol tu tha nei ti na ani veitir lawa khateng an nei hun han nga ka khateng han ti tamai mayang chi kha chu du thu sa man ni lo ani ti kha ka soi duwa tiang chuan i du pho chon clinic sa te local la kanin enanga atul kan ti huna kan veitir don cheni chu shedon hei solkar som thum pakuani ti to nak tu ka temo tu le temo i clinic sa i local vat don nya ta chon kanin enanga nei huna ta na thaber kan zong ta chon kan veitir chenga chumi khaminia chon nawin eng kan ti mai don ani ole khati zong kha tun tumatan chuan in zona karon chan thei te chu an ni kalome